من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد kwezi watukufu mafundi watu wa baba watu wadada watu wanasho hatu wanama wanzani Mwenyezi Mungu ajalie alikuwa mliongani na muoano Mwenyezi Mungu ya rehemu wa hafa ba rifi wa ni mzee wa hatu l'ancien ministre Ibrahim Abdallah ya laruma umji mtukufu wa mitamihuli mzee wa hatu huo miongoni mwa watu kwa mulana wema na umakinifu fanas Allah subhanahu wa ta'ala an yarhamahu wa yaghfir lahu emanama Salim samba hafi wabaye manama manzani wangu shujaa wa mbwana shara hanja parsezi habari ndondo ala kulli hali ho nyanya ho wanzani samba hafi yashanga mjuparani tundendo zanongo wati waiti kanzani prepare nifanye director yino baho ngasaru mai jihadi o hafa Mwenyezi Mungu jwa rehemu Mwenyezi Mungu ajalie rife maisila mujerona ne nao mbeboni abunga bodu tanganya haina mnduboko hafiwa ngaribe ho mihono ya tanga Mwenyezi Mungu arehemu wafuan Mwenyezi Mungu yawaghfirlie yajalie kema fuko ya hao alisoka bunera mbebo yajaribe musome mabatu wakati rijofa shaburi lo harumashe jihadi ngari wanao na makatili ngari wanao na marahitwa ngari wanao na wezi ngari wanao na mafujari haina kati wajo hundwa nimbi ngari jo jibi hakayunga yiwa pause mvu ili o alo duniani maisi la mwajo anzeza khairi Mwenyezi Mungu yawanike narishidie banga ya Isaya pashie ndege rimlahe bahe ba wanda wala wandu wakamba kelina hutwa jerinchi haruma e sujet hatule lojo kovumbuwa wamali wajuha wanzuani tujuru hafiwane mhuwa he abonge abo tutanga ziro kabisa rahmatullahi alayhi Mwenyezi jalia ikenga rumwe akhfira ngarjo wombeze edu hamusizoni shanari njia rumweshe jihadi rantingeri jeri wambele wa Mwenyezi Mungu warehemu wa Isa waritendea wamali waju hausikwa jana watendelwani mtukufu shujaa wa twania Dr. Jabir wala ridungo wadhara au hao ndo wadungo wadhara waone sauka ndongoti hadi adishendongo de qualité ti quantité sha de qualité ngo wamali waone sa hausikwa jana ya kukarna buli ya mafitibana suenti ngeitondo hao na izo hasara zinji bokonge zijirio ja Sudani ja tizinji zanzo zitondola ili haina mndu ya diambengo mjomfanyia nyija ngamjo wa tamba zezenti izo tika uzisinyale haruma emirati ulemengu pia uso emirati ngwamla pisa kwa sababu ndizo baada ya wanzuani wakazana urenga azali hena mna wika yao kejalazi muholi hondizo azali ya warenda haina mndu natofanya ezalingana naye kabati problem takfini mwinyi u hamba ya uka pakampakani mwinyi uhambangu tereso wanaziwana mwinyi uhamba kabati ujoshinda ya mdise yabo wakati uja inu declaration na mwambia ni ranzi hale shaya baki do kaitotilo wandu wa yuone shati mwambia nuka takfini ngujuenda zahe yabo takfini ukana wakati wa ujibu emwana wazali lizo emwana wazali hau uri mvwa dobo takfini abasango jitwa watuka wishaizwa na hambia ya uka emwana wazali ngujo utowa ngujo urahitwa abasa hutowa aboti ndizo basi ngojo ka urudi wishiliwa onde wafe piriso usifa jihadi upashiyo yambangu pashiyo o anangu hibo apuliliwa katujwa ngufanyoje chati mabiani ya ukana takfini gujotolo hezi twabia ya zirenda ne kodo ya heda ene mwana wazali hauka mwana wazali ngwanzu ya rengenti usifai jihadi oinga bwamba linubwete linti jindu lilona haya litoni kwa mapesa na mandogoja ujau bainge ngabo waikoni na wao warengeze arudhi za waikoni ngwa wahuli za we mafujari wanu no wabiridie Muhammad Ramadhani ho banda majihaka yabo waikoni wangamiziwa lelo takfini eze twabia za jiri hamba salam taka nazinu dazila raka umabiani aboya bakia basa enga mfanya obwa komori kairimu ishilie bainge ritendeza eze dua zaho owafu wa hatu usumze wa hatu ne mwana nyasi zukiwa he mwana ma Salim mjini mitsanulika yao afarika vo mjini ngasi na maranga maili maziro ngasi na mze wa hatu tena
ودولة hakimu mbeni ya rizali yama na harumo mji wa Ikoni emana wuha fariki ngejuka ulazimia swaliwa ejuma hunu Le Bourget garjo do mabiani ezen wezo zontipia emakati ya jao sharto kantari mlaheni mzee Mohamed Swagir yala mji mtukufu wa mbeni emanahe mza Ikoni hafariki fanasalullah subhanahu wa ta'ala an yarhamahum wa yaghfir lahum jami'an. Takfiningu tamaniwa hauka tazinu msamono usiku wa lelo haisahamba salam takabu takfin stilo Saïnou va et décret Saïnou une seconde stilo et décret Saïnou le lieutenant-colonel Jafar Hussein Maesha, matricule numéro 02 753 004, précédemment adjoint au commandant de la gendarmerie nationale et nommé commandant de la gendarmerie nationale en remplaçant du colonel Takfin Ahmed. Takfini, ujaishia shetwani. Lelo, tijua ukango jotola wende zaho bahaina mruika yao. Katuste hizo emana wazali anzao abenge lazimio ya beze ya fanyeza lazimu hauya lindie mana ha. Lelo nga mjoka urongoza mzeye mumbeni uparwa mzee alamoni wika yao hari hafanye ada nyumeni vanu harepeshewe ada kajahima ya hume maji arenge jubahe haiva emnamba wa hahe hajangu donyia owa Komori nemiji ya zingize mbeni abonge abo nduka doenda irongoza mbuzi na abasha mdurongoza owenye upulile mbuzi nembwa jeidonyia owa Komori ngama disobana yauka watukufu wa mbeni mimwikoni na mitamihuli shami hanza mbeni tiwane semana ni kwanza mbeni shami kanza dhuluma lelo mapuli liye mnabuzi wa hanyungu niyo miji ya zingi za mbeni haungu niyo miji ya mahame shalelo ntu irongoza nga mrongozo alamoni hawali miniyomu ntu juwele tina swafi tijala moni tijila moni tijala miniyomu ezaido mdani iho mzee alamoni emabani hao wafanye ziada pia juzi ujaurepeshewa honde ufanya emba masakala iyo ujaurenge juba emba juba ya msihanti ya haho huinika engava yaho iyo tishi ya itubi ya mbaja ngiyo hamabuzi ya msiri itubi ya mbaja itubi ya seli itubi ya mijiyo chukula pisa ranze mwana wiya hafa bo alamoni awali miniyomu au ali nobi awula mone ezaintima yabo wamfikire kenja tromper shaizo nakauta nuambie bola mone awala moniyomu awali mi awala tijalo wido mdani ho kamjodo hamba ishaizo nuambie yao mtwamini ekanga bo mrumu mbeni ya wanilie mbeni hamadami miante mbeni haukainunga myanzo hamsomo asibabu de maulama watukufu wa mbeni shekaija wakati Faridi ya njia na irimjia kocha mbamdia dunga hapa wakati Dr. Abdul Hakim ya njia na irimjia gejinze mdia dunga ya shaito na mtu mbeni wazijua bo bienvenue ba hula rumo ya mahame bainge wa urongole Komori waku tahasha urongole Komori kama nzoni mwambia ni banu watukufu ya uka ekega bo mrwa uyenga azaliwo ikaulazimi kenda nyipia bo mbeni ezabari wakamrudo parwa rais almarhum Mohamed Abdul Karim Taki marehemu Taki mengoni mwandu wa mrahitwa dengava demshenzi wa azali woi haja hadungwa ni mru ya kauparwa almarhum Mohamed Zain arala hito hasijiniwa ne mwenza shonga wazali woi bili wajamru parwa Muhammad Ali Swali Ali Yasma Madumze wa hatu aja hasijinilo arendo ati hintu nido dengava ya azali ndaru
waja mrupara Dr. Hamidou Karihila aja hasijini lo nyumeni banu hazone sa ukaba hizo waruma beni ama moto opeu ne waja mrupara mtukufu parwa Ahmed Mahamoud Wadaani tondolo vunzilo arendo atihindu tanu msekulo mabima tanu ne mshenzi wai mkanti ya mgamabao kuna uja waswali kuna uja hunu ega mwanao halafaka uja ya telebi la misodo u debarke mbeni ya je ya telesi Rwandwa shahanyu rwadzadzanyu rwana shahanyu wateresiwa adubia batafanyela pitali adubia bazenyi bazitwamro ngeyabo ngabo mndu kana roho wa ukayake kamba ngabo mndu mumbeni utwanza zadi mimi ntolilo amadagazo ngami banuti mjusamu amadagazo basa ngwa wafu ngami banuti mjusamu nyinyi kabatimbi maturendwa haina hitwa haina mtukufu haina shujaa mumbeni azala mlaza nantaya ekweli haunda bobo watukufu yekweli haunda bobo watukufu haina mndodo antaya he mone zakado za jiri abole loko tukaucha wishie mndu yaje yake ntibani kenga mvumbuo azali na hii Fabuhenga avana mshenzi tina uvumbu wangu zina batena dawe wala moni wafanye baada ya mafiti yaho juzi bami ngamdailiwe komori kamidi ngamdailiwe mbeni kamili abwengeke wabaki mwanadamu mbeni na juhele yaone alamoni ebanu utoto fanye baada ya mafiti yaho juzi halafu ngo subuti ubulie bwa yaho inu jaido tesa ewanilio Muhammad Ali Swalih wanilio Taki Abdul Karim wanilio Hamidou Karihila wanilio Wadani wanilio zetwabia maredwa pia kengabo mrumbeni ngoni mwa tukufu walo yabo wangwa hunu pia wo unanza mi wanza yole yano sishana mtulidie utichibu wajambo bienvenue bengi ula pizo utichibu shaongo abu ngema na kutocha wamba hindi abunge yabo kamwambia ni kana haina mndu mbeni mwenza roho ifo ya shukuri au kati ulilo amadagazo basi haina mndu ngono kati vaenu efuba mtidroshe mshenzi wazaliwo yatampaka de aba satami ewe ndo biujo kamba ade atongeza zinu lebo de biujo kasubitia mbele atongeza zinu toyi amona waromvwa dopi Mohamed Abdou Ismaila toyi a remplacé wanido ne lebwizili ndo akabana no ibwizi ba hewe yupara ila mini Said Muhammad zeo wangu Madina danyino watukufu wambeni pia zino arkoziji washa jana tifanya video usiku jana watukufu usiku jana tifanya video botasi tambaga mtiyo ze video zino batika haruma journée culturelle yanzwan wanambia ukana rejeza ze video zilabo fahari bangabo zijo ujiri wanruwan e video yota inubo watukufu tifanya jana video yino inu tifanya jana Lelo d'échange avec lui dans mon téléphone avec Loukman, il a une nouvelle de travail, c'est tout. Namishi, inde video naifanya jana. Là, je t'explique samedi, c'est tout. Ouais. Namishi. Namishi, hein? Toutes les semaines, 5 kilos. Inu jana. C'est des rigolos, tes gars là. Moi, mio. Sayi. Takfini Tsoiban. Inu jana. Je sors là, je pars du bureau là. Ah mais bon, c'est le tenir dans Mohamed là, bon, on s'appelle. Ya bakide ambangu do fira de jeshi wondu wori mdoshe wa basa. De ambangu firo de jeshi no hibia. He ambangu firo de jeshi tami. Sitama bima idi.
titama bima iliti wala sana taya balenge ntsen batida zawe isawa diwaza jana ti ndo ya fera lelo azala iwati mabianu ka titama bima ili mkubalu kamidanofu obitidanofu mkubalu kamidanofu obitidanofu zinu wandu wakauzijua pia mdaza kabati ya subuti ya hamba yabaki do yamba ngudo pashi ya ele jeshi yabaki de mruma ele jeshi la komori lonti pia abinga bwa mwabieni ya ukana garanta wa miji mtukufu wa mbeni mihanto mtukufu wa mbeni shabu hate miji ya zingiza miji ya komori pia ngamiwanili ti ulilo amada gazo ngamiwanunga mmano shanyi wa mbeni nge lazima mjua ukana mkana takia ula wa hafun emna haramu azali woi mkana Muhammad Zainu kwa mwamba hatali swa sumu emna haramu woi baada ya sijini mkana Muhammad Ali swali mone izo ya rendwa ni mna haramu woi azali woi mkana Ahmed Mahmoud Wadani mono izo ya rendwa ni mna haramu woi mkana Dr. Karihila mono izo ya rendwa ni mna haramu woi umchua mbeni kamili mono izo ya rendwa ebola mone aubo liminio mu aubo bobo wala moni ngachika uzainga va ufanye mba mafiti ya hojuzi wa repeshe wa kila repeshe shwaka ufanye zi ade izo tifanywa halena ile bela mzee wangu mzeri fai ezi ade izo tifanywa halena hii ititita ufanye mba mafiti ya hojuzi jo bulienga va ya unike ejuba ya msihanti ya unike nga va yo idonye Allah tambe sharifu yenu na yo mtengele acha kwani fari ukamia hisu kamile mwana hitunja watani nwanili yao mzee Johari kabati mndo mtukufu mbeni utuniste kabati mndo mtukufu mbeni utuniste na mimi bollo mtiti rantu juwa mbeni hoda hubi shabona kausheze kafide maulama una hizo miujibi watita waridi wan lolea waudu warizaya eze kasuida zinu zintika udika uzirenga na shama sina wao tabwela mwene ujauza enga vainu kuja kisomesa dini kuja kisomesa staram cha ujawibulia ibwe hanyo kutwamba dasa bo na wanili mbeni ne ama hamene komori bo shango bulenga va hoje yubo hemba juba ya msihanzi ya hoje idonyia bola mode amede bo mbeni ekemdiwaza ngamjomoshele zizani ekamdiwaza ngamjomoshele zizani ya ukalau kuntum sit afakirkum hayina mdu mwenza roho mbeni ngujue ai bali mdu harama zali we yarirende na hii kabati usubita igabi chika twamba kana uchahunu abagaye kama mrumoni bo mbeni mabakia bo mlona mu na mwele mwabela mone okay baada waifanya juzi warepeshe wajuzi wanuri ulo warifu rangamizi warito mdwela pitali atuzongoza tuzifanyo wanuri takamna mjia harepya habari ya tukazi enamna liyo nuka mjosubitini mlabe bainge sijafanya ade ndini akaba nga mimi mtiba wai komori bainge hajafanya debo tibu ntina ufanya tema fiti ya zali ya kansalo emana bo mbeni maulili wataki maulili wa Muhammad Zaini masijini wa Mamadu masijini wa Hamidu Karihila masijini wa Dani umjiwanyu wacha wateresiwa wabuha wandu wa gabile mbedume inua wanoni yo muwe babuhemba ya boka mtuire ngama itinza ma idabari ni chamje mwibili yende ya hibe juba ya mbaba hae ebani afanya dere ya mbaba tidonyi alafu mda la tike na tana donc tidaye do de achanaye do ni mtahao ngam tede chamwembe temrati aina utobira bana mtora semi de neuf kwa mto marque le pied nujo tabanu kujo jitsoka ebanu wandu ado hunu pia ete jane na dunga yamba ngwani ri wandu kujo jitswa firo mtuka utando ndo shida na damina nuhusina wedzina na ndo firo wi honu kwa ndeni amjota menza yeje kam ya jana duniani wodo ndo komtsa amjota menza kam ya jana duniani jala mwichela malumuni sijana alimini tijolo dobi chalisa zenu sizinu wado watedonyi ya watu autonya matika mtorka ni mbahaida ya chana kadabo dabo mbeni batu makani balisha ikabidi keola wa mtinze wa deda na wenye mwenza shunga wa mabuhulo hunu zaba ngenye njika janterelisi wani mba mfikira mtuka utandwa na namba katuna kakari ila yunistahi bila mba yunistahi kabati mdu mwenza rombe ni turistahi wado pande u abo mbeni tisati mdumu miumstahin
ngamzichua rolo magarolo ngasicho timrumu ninyo rumlo namu bade ke kairo hafara hana nyimlo namu mwede baro ko sem baba ya zain husil araka na mwede baro ko ya zain husila bakabati mrumu mbeni ya simi yanze mna haramu asaliwe nge ya tado ngumdafi bahina mrumu ntaro hombeni iso sangamizwa ni mna haramu we wasaliwe Mtola sabani yanjie miji ya hame ya doinia ya jie dari ari ngojola do hibanyo armo mne samba bonge tsona mtoda enda rege juba ila chucha diwone ila bo tonto hana be banunga bo juba za shuma salam tak abonge abo na muhimeranti baban leo ngabo zohaba eza takfina isala la nanzaya wakomori wazirambua sana muhimeranti Abogabo ngoto shendu balia lelo watukufu usiku achana mmono wa mali watu wangu warongo wao nguna tebo male kenti dalila patapata ya hawa komori nguna te kenti de patapata ya hawa komori wa mali ikebanu ngamtuka utu hamone se wangazija na wantuwani alafunyi wantuwani ngamrao ndroho dore ngazali na mkazane bo wantuwani emana mrengo azali na mnaila dabo ya balese maliza he komori ya mnikani yede mana mnugo balese mbiyo pia ranyo mrigo da muhimili ya aeroporo muhimemiro ndo shiwina muhimamo mlinda alafu mdamba ngazori yenga ngazori na baje mna haramu banu ya chambe ngazori yenga ngujona na baje mna haramu banu ya chambe ngazja afawao mna azali ngura ngamizo soti pia anyone to na juya dai alafu ena mwebese ni usisi noko jawani jasamba ngazija mndena na ritasha muzamba no watata hatu narike habadi nurake habadi wo ndo himichi atwacho na ndo ngazali wa ndo wamezi shazungu azali ari ndabo mchuchu hatu ne madhara kabati kana utwa ndo chao wa ndo wamezi ne watona na dingo shwa ndo ngwe ndo ngazali na nyibo ntwani kanwe nao ngabwe makonzi ya ngo yabayize kango do michi na ngo yibali wenda sa chatira ina mtu wakomori na mchuhe bo ntwani mdata cinema na mjabo anzani mdata cinema ya utodo time wa une mwenda mwani kazali na wangazicho wanu wadu jibu wananya uka wazado hanyu wana adabu wazado hanyu ujitu wazado hanyu wana taratibu unukanto mala honi shemba bisa simine ni baizan fumdo isopia kezo kauhisa autozitele ele favali lobo na mjomfanye chamade kama la mali ba kwa tele sibe oda wafuba mapa ubeka ka conference ni kandu bahindu ba doctori jota uziza unubeka conference izobera na sufama de bana na metra mahamudu wazifanya hata ezembasi bandimira conference mbani bana ona komuri kwa ko uziza hindo kati conference kado mnyanya wora bilo hata bo Dr. Jabi juhabo mdrenge ba ndo msia bo mabeka kana ndo hunu au azalika zali datia abas kirikari bala ganyina aeroport ari tom bala ila aeroport ila hata nja subtin la njena mbeba la njeni yombe bala armo aeroport yanyu mumtamane mna jimbo iranti shele aina ulona mtudo au ina ulona ngavanzo je inteze rinjie banu rame mwishileranti ha bale le takfini do tabusi wa au tabusware takfini ampara takfini yati no mikabatu jonto wavanu mimi tufajia hadi mimi jao Ches mzima changu tahoere sa ulaya
tawan ti wala zaboti emna telefoni wa iha wala zaboti komanda wa gendarmerie na procureur ti wala zaboti ses Ebarua inuke tamani wao takfiri Ebarua inuke tamani wao ele bembeli inuka mli tamani yo Muhammad Ismaila ele bembeli inuka mli tamani yo Muhammad Abdi Ismaila le luka mtamani yo ele Barua li salim Abraha Oh no Haram ya do amba ukana c'est moi qui commande aina mduna hibe yatoka hanta mna harama ataka enge ukamana damu ya basa ngutomba maskini wana tukati ishiri hapa ngutomba waqalu edahambe law kunna nasma'u Fakhruddin maskini gerisha hizo fakhari ya kahamba au nakili au ngetika nakili ndato katise kulo basa bantu mtu asadunga kwa mtujua banu yeti lokatolwa banu yego tukawufapirizo aba lukumani go tikadabe weshelezi la kamba kamna harama lukumani wangu andwani rende chao sazinu tizi beshe ya lukumani zila ba lukumana ubeshe yazinu gya basa qala alam aqul lakum ezinu njahambiazo utakfini ya uka kubeze raujabiro na adhuhuri kubeze utakfini raujabiro na adhuhuri waraya etakfine kubeze bahuroshelwa kujanishilia ana mali za bwana wa Misiri ya babango tukamba tukuita basa ela bango dafe pirizo yao beza upareke ngao namba bizazindu bareke ngao weja kampanyari bareke ngao weja General Salimu bareke ngao weja Gamili utende hujidungu sheka ngao namba biza wantu beza haraka wanzu anaba hauti komunikade turi hanyundo ha wanzu anaba sa uti komunikade turi hanyundo Taalu baka matumtidwa majimbo ya Shaiba jana timtidi yaliyo mwishi ya ndo timtini ya nindo mwishi ya katamba mna harama Lukmani wola ha azali gote kawishi ya urenge mwanae wabe mna harama Lukmani wola mna haramu wola konari ike abo kutubeza waduburi wa watimizi shango dazo watalelu mana eka kutu ulango joliwa ngo ulo ngoliwa utawauliwa abo nge yabo salam takabo takfini Swafi ngo ulo ngoliwa abo takfini yeye ndiye Voilà. Kwa jazibis Koshinda yanambia Henry mimi il peut me dire quoi lui ah bah non il faut pas croire hein. La manière dont il a été décrété chef d'état-major, c'est la même manière dont j'ai été décrété commandant de la gendarmerie. J'ai pas été décrété par je sais pas qui, j'ai été décrété par le président, ni le chef suprême en fait des armées. Léo, il ne peut rien me faire. Takfin, namdoga la bonne Si lui il me menace, comme quoi il a des choses avec moi là, moi aussi j'ai des choses contre lui. Whatever. Wofikiri wanusi sikartsujua ze makrizae. Et na Fakri. Et l'histoire d'AFG, là, on peut le dire. Fakri de yabaki de na usufai jihadi ya. Yabaki Fakri na usufai jihadi na Lukmani. Ishilia yaka utelebi. Yemme Achaoula un chef d'état-major. Yemme haramu wa Lukmani, ola ibidi ya glissé. Ola, wanzo intermo problème. Sauf, yemme haramu là. C'est un petit connard là. Timarika mapi
ana mwishe Lukumani ba heizo yakahamba ukamina haramu wangu jona Lukumani ba haroshe abahe gamora Lukumani ba amdosho asikini takifina hakamru mwema masikini. Ah non, écoute, Ishia. Mouradi yeye kajaka hanza négociation etsoka yondi. Wanu narju mimi amjamba kati impliqué. Anataheza Impliqué directement mais eza Lukumani ba he amje mwishie wa vumbu wa takfini. Waroshea na onti pia na mwishie. Ok, c'est dit. Abomalia je volade la Wode Lukumani uwa abase abaki fakri sufai jihadi aliyamani Lukumani fakri sufai jihadi aliyamani Lukumani namulinde ala fuka chika ushiyadaba ha safanya toke dona leo wakati tuko ushie konari na maburunku itokai wa udamba ja utokai ngone ba mala ndio bani na telefone yangu wewe ba mala ndio bani na telefone yangu wana ele jeshi ngeli tungo la lonzi yani jambuzi ngeli tungo zungulia moroni hata jambuzi ketfanya direct banu ngwa tungo na msoma barenu ede mna telefone wewe inde mane emnamba wa mbeni wewe ya puliliwa na ya mza ya shale lo tirumu wa mbeni tirumu wenye marehemu taki raisi taki tirumu wenye marehemu Muhammad Zain tirumu wenye mzee wa hangu Muhammad Ali Swalih Mamadu tirumu wenye fundi watu Dr. Hamidou Karihil ambassadeur tirumu wenye fundi watu shimeju watu Ahmed Mahmoud Wadani tirumu wa mbeni kamili mwede mwambie la mone awala moni awal minimum domndani hiho mwambie ukana dasa bo baba nuri udili wa haina itwa shambeni shisijiniwa rijaba nuri tafanyi warasiro andasha haturu wazaza haturu wana hatu wabu hashu cha himi kukabileze mbezinu wade upudili yenu usiwa Isaiah jaido iteza shari bahina mwede mwambie la moni awala mone awali minimum mwede mwambie ukana tante mwanagu sambano wabushi tande mwanao dena mna yo wamedi ti sote procureur na takfini ti satwala za banje na mzieza no kesane taarifu hiyo no mziela ti ho babara basaka beno nakabida mbedu me yazali yatongozo ushenzi unulio pia no wana wanu wada ufia hiyo na iso zonti pia na mtikali hiyo ranti baba nuri banema la kaza banu saini ti mwambia nuka takfini go jotolwa zisa zisinye washanga weda tino wakati wakanza warengeze terera nzige wa utowe wa utekaliboshi kuna wahida ono wanzuani mlombe wanzuani ukagwa jo kana ituru ya hawata maudu tsakia ari turu na mjomsoma bari ni mdeti na mjombleti izo wandoazishi hata basi ze vokalina izo ze woresara zito wabo udaze ushileza izo zilo muhimu abugabo mwambia ni bana yokana kangabo ngabo mitulu ngabo makaliboshi ngabo masarambavi ngamjue mala nirao mimi tati marke maidi procureur de la République yoka ya sekuru jao hein commandant de la gendarmerie sekuru jao ya bakide lejeshi engamdaza o mdo firwa ni usufai jihadi jena mna takfini haba au ngamjua mwambia kartina zinyanti zambe zambane miswiri babizanya nziza kezijale wa umlemeo hale bodudo isa chimbo kengarora uzengala wari balu wakarodo mukaza ula karale me wari le me wa bahaba sangwa ngo hamba vous êtes fatigué wamba no kartima fatigué angia mwambia ni bani yokana banu karjala horudi banu karjala horudi yataka méchant attaquant pointa isa marke maidi ala za Muhammad Abdul Ismail wa Abdul Ismail agudo para watu wanono mwambia fari ya jari fanya jogo ya basa bo takfini ya bidu protéger nti ya Komori ya bidu protéger wana ziwana wao ya bidu ziele bangene mvinyo yule banu wodo uloni zone zembi yo kanga wena nyumba mvuni enda bangenge ngojola la ya mata kongo da pasho moto ngofikiri ngotola ukonziani ndozugulia Lukumani kulondreta bateka kana twenda ya ukanti ya ufira hiyo hata
zedeza uparaba sabu takfiri ukana shonode ukana jeshi kuja onesa honor ya huanzuani kuja onesa honor ya binadamu wao kuja onesa ustaarabu wao kuja onesa zeyunda wa Komori shahudaza abuge abo salam takabo takifini ya abo mzade miswiri tijibala miswiri tijola mbordoni amba salamat ya habib na bomansa ya baladi kuja takfini ya bakusu fai jihadi ngo konti yabo udose kulio wana hono wana na shwaho miti aungo tubio wa Komori amba bosufa jihadi ngo juho usove oneri aungo himo bahojo urendeza hunda wao amba bosufa jihadi ngojuwa niliyewa na wakomori neeti wanduangamiziwa nezirwa zali arendao aungo fanyo jaza hangamizi wandu opia kabati ya tuwapanya banogo hamba busufe jihadi ba oya isange nge marehemu takfina isange marehemu nge hayi takfini ngamlabu ya ukane hitima inu njaparo fanya ndrongo mimi arumwa wandu wanu abonge wandu wanzwa menye mimi ngamsamwa hitima tiere wetu washide bofahure mwa hitima na mwiwili iwane iche indreme heo mfikiro Mwenyezi Mungu ahiri Mwenyezi Mungu eti mlevi wa eti mwali wa eti mkasija wa eti mtuani Mwenyezi Mungu bo Mwenyezi Mungu eti mlevi wa eti mwali wa eti mtuani wa eti maore Mwenyezi Mungu bado fikiro mumda Mwenyezi Mungu afikira kana dede machu ya sabali yako yani sema eti tiyo iwana na we aboroha eti tiyo iwana na we ihudungu shenge mdo ufanya ja Ibrahima Traore ufanya ja Simeketa ufanya ja yani ufanya ja mabani yao ujoka bango lotrede ho unyongo shawe mdu mwenza stronga shi udungu ata omjini hami shonga shi udungu ata bas enga mda urenge wanrupia wajo himilie enga wari hitwa rijo ujusa jao abasa ufuti hindu la samak wala laham kutimfi kutinyama Ngo pia mbele haja Bashar. Telibe wandu gawo warenge Bashar Abdi Ismail hapa shia go yarenge Bashar. Ajaji undiga unuguta hoeresa na la kaf. Vishia mabuluzo ujiba hata je maklandeste wa Abdi Ismail au himaru mazeyara. Mna motwa madao waso magodo arumi ulwani wana haramu wana. Vishia mabuluzo udoji tataza jau hata ufanya makudume. Fanya madele kudume. Emdu enda yaona ya hibe kuhemlevi ya hibe kuhu enda yakawiho hala plage ala fuba biru mtwalamba buda wanu hibe kuhu ukahula mapuzi yanu bese wanu hibe kuhu uta ukahula amba minjo njo ibanko mimi amba wakanda ikanda ya ila lafu itwezengu wini heti za banu babdismai na mtu wa mada wani kwanti utoja utofunga wandu handrabo na urahitwa basi Kanyina hararane wanasichana wambao Gen Z 269 wajuha wanzuwa dae haki wanazichana waili watoju harumwe mtu wa mitamiulu wabena mjuheri takanyiheri jida ilie bo ne juhe mtojuha basi mrente makatili no wezi mjuhe mdungi watoto wa mitamiulu nga manzo wanuri zambao wanu wa Komori watoto warengwa jana hari wa ula wahata munatojala watiro hema binda wanazichana wa mitamihuli na mtima moroni no fumbuni washim ariwa ula wanro kabo jeshi ya rambiazo wanzo wajue wanazijana waili na mwenesanuwa wanujana ya uka ifo wanazijana wanu wajule mahala wadiyo ekati ndizo oalo omihonone ya ile jeshi wajue ufaba izo ndeza kasi jiri buwa tukufu izo ndeza jiri abunge banuri zambao banu owana wa mitamihuli mgunanzi watire jei jamutui Shawa mitamihuli mdaza mzibuli ya nogeze ndao wa mitamihuli mdaza hare mhimu ya hao paka waparisa o wanaziwana wanubu wa Komori paka waparisa o wanaziwana wa mitamihuli watona warenda eketu notokana ngwa wanili yao haki arumenti ya hao basi na mkondro wanazijana wao wadubilwa yabo ngwa nzuwarolo hito abonge hewa mitamihule mdaza entingero rao yabakinda nyimajeshi wa Komori Wanu kwelele jeshi la Komori
kamjibi wao ho kambe ho mje manilie nti mje mrengo mkanti wabo mdofirwa miti de na Zambia takufini rawahu takufini kweli mkubali bojeshi la Komori yabidi mbirilio nyanyanyi watu lo wafu manilie wana wa Komori kweli mkubali ke hazimu ifanya wao mbonao wanazichana wazingara jana wa tungora lwa hitwa asibabu de mnaijana woi ne mwanyanya woi wanazichana wa iliwa misami huli wanu mawatwani ya mashuja wanu wamba ifo bano sirikali pia yo hangara nzo karteti shabala izonda mwanzo odantoto wano waiti mwanzo wana mashuja wano waiti banu watu kwa pati wajwe mala waliyo ezangu minga mwaju habari wandu anazichana waju hawambange ifo sankule shangari wanili yao yone seziri hundao abonge enyi majeshi mlokomori namnambiye banu nyi wandu mdo yako bonaji namnambiye ebano owanyanyanyi wa hele jeshi erido wapara wanraume au rido wapara wanamari ara ele jeshi longe bala rido para nele ilale rijari hibi wanambuzi de maba haya imetuzi ranzile ole jeshi la Komori ngelika uswa dina jinwachi do wanamari haungwa reje hiyo wanaume jena mno wa baba hauno watata hawa wabe ho jeshi kabatiza FCD kabatiza escadron kabatiza ujuka ufumbwele jeshi kujodoa doana mwari au doana mademi ngamkao wana mademi wana mwari ni majeshi jena mna takfini haba au ngamkao wanrwa ume mawatwania wawanile zenti za hanyu Ibrahim Traore ola kapiteni ola kajaka koloneli kajaka indini shaka kapiteni shaka hakada ina mabani hayo wambacho jitumi milioni namnambi ngamko wana mwari ranzile lokari mparaon na mwabe ile jina bidi ruwa para ile jeshi la leo chakabatiza za betiziban ngamfanya ujezenti mabani hanyu mkombozi nti za hanyu au ngambaki wabo mdofirwa no nikwemba peka muhula ama ruwaza baba nantwa kama na bakamtudo zaya ngamjua mwanili nti ya hanyu mwanilie mipaka ya hanyu ngamwanili yao au ngamrende hao mademi basi mke abo mdo sekulu azuma nusufa jihadi izodede ya samba e abata kufini e ureda ina haba pia ngarisi juwao e usufa jihadi e banu kuchalebo bongo ulonu wo kweli ngora umtari mbondo ado sekulu wana hono wana na shwaho wabe ho jeshi usufa jihadi e usufa jihadi we katina wenyi wa mdogo zadi ngosi wa usuzi yadi ngosi bo inde mana we usemndu mshenda lo bayina albashiriki ba ulo bayina albaghribi udubi wana ho wana na shwaho no wana wadubi abo todo sekula zindu ha ebana ngodola hindi bese bana no bua viagra ebana kwa na dansi la butse yake utodomba gotwe wana zichana mashababira wabe hawaji wa protege zemali wa protege onati bosupaji ebana ngodola hindi wo abere dala udugo hula baka wandu wajibese wachonda wali hule ebana zamvulwa nizo sa ukutijati kwa kweli gotwe utolo neka jesko ni pashi hakika unjiandro basaramba via okadwa nili yanti abo ngabo kenti haju ke jonda mdai wanili yabo yo tizabure ngote shendi bo mwalimu namtai msindanu yabo eni ujoka ube hamba ndo abasa Allah bila geto ndo antadi fanye commerce be seba daba ntuje dana ta hepoda akeka ngabo mndu ndo mapesa de mndu tahuze kire munele poda dino wazadi wanu wapa hao namtai le poda mdo beshe ya jeshi abasele jeshi ke tuta hamakoshi que tout ça zindo le jeshi ganzo msindanu na poda na milala na mbeshe wana shewanyu kabata abudu Komori kabata Ali kabati Usufi kabati Hasani kabati jeshi wana mari na mabeshe sare na masaluva na mwende mwawatashe maganduru wadova zole zalibakisha ujoka kia bana tahe pakela kushuya ngabo shele komazi wandi sotira na wandi soroho endiriri abo jojo kaze ba les ahemze mwikoni ya lomhogomba jini hata waja ya lalimba humevara ya maza ekezani soboronga ba usfa jadi ngumtone marumbo safara lo ngamisha hale kabugula pizada mdo ule marumbo ba usfa jadi ngumtone marumbo hanyo usfa lo usfa jadi ngumtone marumbo hanyo pia kabirodi ngoni yabo yala ezafati washire bwejeshi mtoto twa mawani leti hanyo na nyanyo ulo wafu kamtina machi kamtina mwenche kamtina pare kamtina hazi na mchomani leti hanyo ba
inna lillahi inna lillahi timba mwenja timba maje tijo tsawa bese bana bahika modo mitsamu bese ekenda ntina gari ya mtina bese mjoda himindu tijo pasha gari ni tijo fariki hapo tijo pasha gari tijo fariki ona kamtisha hindu na mchoma miona umahanyo watu bahanyo wanu au makausema dino abasona washinga bidio ado paro ali aruma izo bamwana arumeze nikubi juzi tikaruma shuri tsona mduko kwa kana sifle tsaba washire bane koko we kapturi atu josa zijuju ata sisi na toka tira kawati tezantrene mamduto of viziara ndim tsa zijuju koko wazi ngara sifle abata tsamba bane dini yiki sabo agena mwene haya ye bas bole mashewa washila hele jeshi la komore bana bahibidir to prix Nobel ojo par sosfa jihadi ya tondo murtawa wa ya mtondo ya robari na bebuda wantibura le jeshi litso shindo fanya roko aribana roko to lipasha jamais to bo usfaje na la shoto ngo usfaje hadi bo mago no bo ba no magwata sibi awu be ngau nogone ebane badala udungo ula inu wode badala udungo una inu asumani ya dungo unyoko hayo sekuro wana ndo afupia kabati bruchu do asukula brubai to bada to tjotsa kuliza mure ifo buhuri na malalao arina na mabera na mapomu na bala karoti no ili asumani ya bwe matso abwe matso katushindo panga yo mbili kutola la hafu bakala wadwa fila na mitafu ebano le danti ulo ni lobo tufaiti hado mongo ulo nuwa unusha timo do chive ya kauzina washila wakati ya kauzina wakati ado juju saja okamba bo tufaiti ha etinde tina la usufi tinde tina la jihadi kutina babitima ulo niyo o tufaiti etinde tina la Yusuf alayhi salam tinde tina la jihadi wa wanesha jihadi wa wani denti o tufaiti jihadi badi sina bahatimbi alhamdulillah amunga bweni ulona jeshi risala ndo razi okana kabati FCD Komori badeke kama zora FCD des femmes hein donc c'est FCD F et nous femmes de connasses FCD femmes de connasses et de putes FCD yeti force de développement dans katano force de développement et avait AND Armée nationale de développement. Armée nationale de développement. Mtawali mwede sana. Shawana mwede mwamuzi se usofi yuka emane badala udungo uno inu indi. Utijuka je misuri bembe gabo misuri data hamba wana bavia graba wana tuda jaba la lafu. Wanzo ede ata mbaba hanula ede areze penalty mzaza tuambia ngole mala laona banunga mina pali banku kaja subiti ambia mzaza ya uka ndala la ratibo mama del pran unika le mbabi banku mzaza rengi wana ndiri bala hadi arambe au la uka parejira na jani be baba ntsikanzane de na ule mba irukada onteru pata wa mzaza parejira na jani be baba ntsikanzane ta mba irukada wala ende ula natuda tin kam data ko bala na do pran watire enda haro hara pare jira na kanza jambe mala katha abunge bosufi ebwana anazindu ulonu udungo ushinda opashia jeshi la nduma jana mararu wana toto opia usufaje bano itire na zamba uitaki finidi ya zamba wana zindu anugo hundo da obengi ngo huso miliari wa ndo watu wa hula shila hele jeshi la Komoro lirongoziwa talihara ya lirongoziwa tabas abunge bo wanzuani na mchoma ngare wa mali no angazita mchoma identity ya hani ona mbamdu mzima makana yo jeshi tsamba enda na match enda bauto abunge yabo salam takabota fini no mimi ka watu joshinda ntowe vano enamna wa decreto wa namna bangu tawe Abdismaila to inguto bana mabulizo amamdo ndo mbani Abdismaila to ya sekulwa ya mdamplace elamini lelo takifini zintima biani hali shabala mkamba bala zero razum saini ya baba sangarando rauni takfini ustarabu wa takfini usufai jihadi hausekuwa engo so usufai jihadi angono so kumani haungwa bohindi au bala ula mnyanya atikamba mnarama lukmani wa ingwanzo anifanya mto mimi kabati
Gebala ila patata ya bure bo takfin. Aungo nusondume vanu uzime zembi wazirenda. Ngono sondume uzime zembi wazirenda. Au bale la dendiriri ne diare ya ushinda ke tarimwe pepsi kwa wala unema jakono kono goto teremsa. Umsasa mimi kawate jantawa mimi jane mbena ibe wajeka hamba kaila ndiriri ya ushinda ya zaka uboronga so ushinda zenda zazo bonda unema jamna nasi au bala ila mikauli ya kindrume kawe mrume zenu kwa kamba usufa jihadi bana hamba kana nzori huone kabala mrume au bala ula mnyanya hamba kawe mrume jua uone usufa jihadi hapa sabanga na majeshi hapo na mwabe wa komo ula mnyanya ya wila ndiriri ya mshinda ila de diare ya patapata aungone sondume bana basa vara no tetesi ne takamblisan ha tsaitse ngo sichale le usekula mamba ibitsona mana fidi ya itola seti hambia jenke ndo fa kuenzi rijodi wazesembi warenda saibo akaburi ndo mana indi abasara juka ujisi na kana mduka ha ebo akaburi ndo mana indi abasara juka ukana achana na mwambi weka hapo tuchuka kana panga mina nyumba nazo ni timizi paka wani kacha wani mnyanya wa mafiti koshinda yanambia hindri mimi usipaijiha utujambada mimi abanu ishia we bawe de hamba koshinda yanambia hindri mimi il peut me dire quoi lui abanu il faut pas croire la manière dont il a été décrété chef d'état-major c'est la même manière dont j'ai été décrété commandant de la gendarmerie. J'ai pas été décrété par je sais pas qui, j'ai été décrété par le président, ni le chef suprême en fait des armées. Tu vois. Donc Léo, il ne peut rien me faire. Parce que si lui il me menace, comme quoi il a des choses avec moi là, moi aussi j'ai des choses contre lui. Voilà. Vous fikiri wanu sisi kartujua ze makrizae et na fakri. Et l'histoire d'AFG là, on peut le dire. Ah, où lui, là, tu penses que lui, il est parfait, il a famille, il va à l'étranger, il vit ici tout seul. Il met à Chahoula un chef d'état-major. Moi, je m'en fous. Il ne peut rien me faire. Bah, si il dit à d'autres jours, en plus, là, c'est fini, là. Là, il dégage, on le retraite. C'est pas maintenant qu'il va venir me casser les couilles, là. Oh, no, da, oui. Donc, les histoires là de Takfin ceci, Takfin cela qui viennent de chef d'état-major. Nous aussi, on a des histoires à raconter. Bon, ma militaire, je crois que nous, on ne sait pas ça là au Canada. Il fait partie du peuple de Sodome. On s'en fout. L'affaire d'AFG, lui, est Fakri là. On sait tout. Et les détournements là. On sait ça là. Bon, l'argent qui s'est mis plein les poches là avec la ND là pour les constructions là des gendarmeries là. Tu vois qu'on sait pas tout ça. Charirou, on s'en fout. Qui bouffe comme il veut bouffer, mais qu'il arrête de parler de Takpin à chaque fois, comme si c'est lui qui m'a mis ici. Almwadi kokotua hushindi wa Takfin. Endelee. Inna haramu wa lukman yola ibidi ya glisse. Ola wanzo intermo problème sauf imna haramu là. C'est un petit connard là. Voilà. Abongeabo ngamrongozo encore une fois. Imadoma na wasia sama banga manza mjemrumenti ya hatu. Kamtwanza mtowe mali, kamtwanza mfungwa, kamtina programu ya ukamfanye zentipi ya wanduwa damlo. Namna tuanzo ufanye siasa kutushinda unjili wanduwa ili wa mjini hanu. Mjini hanu kutushinda wanduwa ili wa ukamswale juma haumhadisi. Na prefe kamtushida mamfakuwa mamuye haba hanu yapo. Abuga bisikanseri mwambie ni ukana. Anducha mwambie ile asije rafanya, mfanya matindo. Mfanya matinga mjoja mwabekana nyinde mwakombonti mkombonti dai alafu abo tibeheri sala ya hangu ando adugo chaba namba kana mtu kado chibo mtso ngo ula pizo kwe kujibu wewe akakiwa mtu kubaluka wewe ngo na imani chanti na uchabanu ikoniri ulilo wa Madagaso 2018 kami wanunga mmano mbeni
waulilo ataki waulilo Muhammad Zaini wafungi wa Mamadu wafungi wa Karihila waangamizi wa Wadani wadubilo mjini hao wateresiwa la pitali ya dhahabu wa dzadzao na shawari ngo watafanyiwa nele jeshi la Azali ni jebani ngamdo ya Azali ali mdudu tijudo aluminium tijudo alamoni tijudo la monnaie ende yafunguwe mbuzi yahe jizienda fanye baada ya repeshewa ende pulile mbuzi yahe jebani jeido nyia bayo mbenada bale motoptiti shakwa tsomba kana dazabo mna haramu bo baba kutoneza ndo wadzadzao kutoneza ndo na shwa eso ko sajiria mbeni banu bo kujaoneza unda Mamadu kujaoneza unda Karihila kujaoneza unda Wadani kujaoneza unda Muhammad Zaini kujaoneza unda taki shango sibitijo kenzi kutina mro umye ekatile mro yajitoa fidi ya uda iliyenzi ya hatu pometa shonga ila pitali ilo yabo ese noko sa chazarendo abo ndo akutanga mapesa ili fanye zero kosa mji mtukufu wa Mbeni alafu ya hausa ya katuambia kana unikemba juba inu baba ni nitierwa yo juzi kita shangura ngejuba ya unikemba fanya da juzi wana bakabatinya da bo ya numa sakala banu kabatinya ya da fanya no bebe hatu no tata hatu no tomba hatu no bebe hatu alafu baba ngoda fanya baada ya juzi ya mafitio alafu ya cha unikejuba todonya meme abatika uruma Mbeni walu hapo watu kufu Mbeni walu hapo mzee wa hangu Madina bo mzee wa hangu mzee Rifai bo mzee wa hangu mzee Mbe Sharifu na mwalimu alikuwa ya sae metashonga wote enusi mwambie kana endarega chuba yao ndani libo baba katafanya hadi banenge mazali banatonenda jazali na mwalimu mwambie ya chana ngafaida asade bwa wamina nenda shiwani nenda nasoma ntuva ejuba ya mba yangu abda mshahidi ntuva ya mbaba hangu seda budu Shakandende nyila ni matanga faka mchubana nge muziki nyuma ifunga manjo je dontesa ne mnaba utilo ivumbu atile vumbu ngana mnampare wenyewe mwabia wachana duniani mwabe kana mudabo enda kusema mbe yaho idabo bese noko bwana wala sifanya tam nindele chashina makamisa ne procureur enda yamfungana sawa nuti wali bonti oido bya wara bonti na mwambe oido bya wara bonti na renge bebe embatuba wado singani engufa bota siwa ya vabo masu ebane batuba walo da juzi bo mbaba ebane kusudo ifa banu tsocholo la juzi renge juba winike mwana efidia ya huyo bahina mpesa kabo Mbeni mwene mndongozi ha bachana tirongo sema fundo Mbeni longa mndongozo notability ya Mbeni longa mndongozo notability ya Mbeni lelo kama nunti banu amisami ula wa ikone jonga mianu enti hangu sami tila sama procureur imbécile nuti tila zamonti da oi wani mnikero denu wekengo ede ngodo do firone lebe la fati huyo ndo mwani mnikero denu ya rouge ya do vapo ndo ni sakari da ari la romantique couleur ya rouge ha banu kartsar mo abeti zibana nani wana buzio icho bantere to no bala mo ne ka to jitwa ne ba da wa ifanya juice zanu ndasi no ifori kivi wa zanu ndasi no zunda mduna zona da bo na bwana hata to wa fili ha Intizi panga kanga mumla zoni na nzaya nubana bahembo hanyana ke abadamba ha finaliser ye secret d'état ha finaliser oui de bien la sawi sey Abdi Ismaïla procureur Tim la Zabonti soy ça que fini soy Tim la Zabonti Léo si wala Zabonti les imbéciles ici si la Zabonti oui de votre campagne abondu jabo bo finaliser na majuju wa bedami je suis causé jour si moi bien luka wangu atora upia mkane fursa kamja soventi kamja wanilienti kamja iprotéger dégage kam dégage ngem ndo mwanilienti mwanilia kamja jose kula chasi nduleo ngem ndo mwanilienti zinti za ndo unda botakfini
ya ba kusufa jihad ngeba to bo hamna moto shujaa bana da zingare mikiro ya haipwa ila na bakemo to banu ya onise ubinadamu da zingare jihad ya ibale mkasi ya haipwa ila au basi mbaki wana mwari wa jeshi la komori kwa uti jeshi il a FCD il a les femmes des idiots sawan tu wala zabonti mwa gendarmerie le procureur de la République jana fifanya directeur botasi cité za idiots zin le botasi amba ya bakina obo super jihad car toutes ces avant si mabia lukazini zisinye wa pia au monita ambulance c'était le moment Takfini ha le lieutenant-colonel Jean-Fari Hussein Maesha, matricule 02753-004, précédemment adjoint au commandant de la gendarmerie nationale et nommé commandant de la gendarmerie nationale en remplaçant le colonel Takfin Ahmed. Le lieutenant Ngamora we Takfin, engemra ufanya ja Traoré, engemra ufanya ja Asimegeta, engemra ufanya ja Mamadou Doumbouya, engemra ufanya ja Tijani ujokari urwa wabasa rido ugalia shaukabo kamba zalia sas supajia didaine mabibi harusi sana haina kwa c'est moi sasia majeshi mwa protéger nchi ya hani protéger ze mali protéger wana protéger ze biro ni madunugele wa watu ndo wa wana uzabange no wafira no fanya chao non allez au diable vous ne servez à rien Bayi izoni zora kanzara mwambieni yabo ngari mlinda ndo mali tikella pata dabure ni wantuani irahamwe jazia hore ngazale na mnaini baseke wa mali watu habana bo Dr Jabir le bunjiro mali fanya chana e kam tu habana ngari to mu miliani irengensi hatu ngari to mu miliani irengensi hatu wa mali mbule wantuani ndo ndinde wa dolinda chao mwantuani utoka utwaya waniliani izoni zora kanzara mwambieni bana na mjobo wantuani mtakanye na mali irengensi hatu rifanye sharia mreti ema fitia ukanaga mwana mali de 2030 daivi et devia mona ni 2021 zembe ha makanizo 2021 ama uomra masis karna kubali sisi toria tutoria na mtabali mwede sana wamali wa 6 giri warenge hawo turia 2010 bange kilulu shonga hende kutujwa tafanyacho lelo wamali kwa no kubulia turia hawo yende na ni eka wallahi wamali wa juhaban warenge turia hawo wallahi bo wantuana ekamto mwamba sidi arabi ngamto wona sitso ngari yabo ri bangamize na mjuheri wanide turi hanyu mrenge wa mali wati warenge ijao sheka mbuli azara renge banu tena bahina mmona d'ailleurs msamma mabuli turi hawo na mrema lale msibuke mfe hata 2030 ba mali ezengo ekaula timnyanya bawo ba mtuka tujua na mwishilie rilahe takfini ba oyimwana jamana shabu takfi bo sufa jiha bo rafi bo kama nyoti pia ngampanya ujemaje shiwanyanyanyi au ngamdede hao mapede na ndini basi mkensi yabo mdwero ngwana shwanyu no wafira no hiba no husede bange shaka mtswani lienti ya hani engeta kufino wakati wakane skadrona zila pia huonesa ukawe mrumme izeti de zato hundra sufa jihadi baki yabo urongo wa juwa hono ana na shwa huo kwentu udo wafira shauke kujuha wa wani lienti ya hora ntoma haudo yabo ujuziwende wadozi nabo kwa hata mtu ajofikiri ola mtu kokolo na mengo shenda idakenta yiri jizingi chana ikama Allah mtu watu na tibure wahoni wanazijana nyinyi amona bura matraore ola kaja kaliyo tuna ola kaja ka general ola matukufu wanzuani ngari mshiliwani bwa tukufu wangazija wakati usauja wa ukarwani liensi ya hatu haba nderikazo kifu shanto kanza ni mjulizeni ya ukana bwana ya maskini oyiwanu mguwae bwana ya maskini oyiwanu mguwae wandu wanu wari ulilia wari fungia wari hibia wari dharaulia
warizili ile ke kanende bonsi ju hatu ojo ishiada baina mtaka yone baba ne baba wallahi kazali ajo tsejaja yambe gutseto wandu bure chao haswa procureur au haswa takfin engeti dezengo razito wazino watomdia kausubutia zito je suis fier keti fo abasa harumenti ya hangu tiwanile mba binashinda sha ezijao dezakairi biidhnillah warabu wamba eligaya ahsanu min elirah ezijao ngezo kanje marhani zabira ifo baje wandu wanu wadwa onesa ukeze ngo mdirenda uzinu ngari jibi wao kenga bato subuti ngari zambao kenga bato subuti ngari zambao eze twabia za hunda mbeni kabati moto mumbeni ya subuti ya jito fidi hamadami no ilirila hani una haramu no ushenzi neze kufurumbiza timbo harumu mji mtukufu wa mbeni halafu de nungushie mru ende ya pudi lembo ya heche ido nyia mimi amjorenge madzi ya he ni mbahe da ene ya chanae kami bandu tu mwanu na belu na usufa jihadi na msaidie na lukumani na fatihu utopuliyamba wala moni wali minio bola mone utopuliyamba ije inteze ngutuona tina mbwanu kwa mwanu na azadi na belu na wao wandoshe ati waroshe abuge utoka namba aipulili ya je inteze banu bahiede utole hasara ye almimi ngamia amatifu mimi amjozo amatifu wallah kende ndikabutanga manili yo komori wa ulawa mweli mapulile purunkula hanyu litona ndo usoli tona lido bahiba udungo tooneke ubuliyemba yaho yo bwala moni awali minioma wala ulamone tutwa ndo bi wala ntani juwa bahingo tooneke ubuliyemba yaho yo ijawa niteze tena haina mrumu mbeni ya soma haina mrumu mbeni watwania gushukuriyo eze twabia zandu mbeni ekanyi swa mbeni na mlisa nyo mijini hana bahina mrumu mbeni wongu shukuriyo watombu subuti ambe ezo ngo zaunda wadani ezo ngo zaunda mamatu ezo ngo zaunda amidu karida ezo ngo zaunda taki ezo ngo zaunda Muhammad Hussein watile zongo macha maredo sujusi hapa haina mrumu mbeni wo bali masaramba ndo tuamba kana ezo ngo zakiro zirito ça va pas la tête wana ali atijali mini wabatijala monema na utodo warenge imbecile aho yo wamba kana uniko batu babo ba inu tiero yo juice chango dai bide do fay to beje do kanti bani ngeirongo wawo animati tamikana timtibu tonchonchibu da bani mibilitizer banuga mbeyo ambeze kudisa he komo dizenu ni represent yangu watu kwa utawa ensure na hatuna watu wa nshintu wanti sacrifice sababu do acha o eziru wana ba uzini kwa mambo henti ya hangu ile avenir ya wacha o shamimi basi mimi ngamfikiro ngamgabile majeshi yano namna ino kabo mimi ngamwazuka ngamtukaza libaki duniani ngamgabilo ndo namna ino kafirika abantu ngamwazuka ngamtukaza jeni kachao mingamjuo o namna wandoshe nana mjikusu waroshe abangu wandoshe ati waroshe alafu ntukaja ni mdenga ava ushe twania ya ubitila la au pete yo chelido amtanga niteza obana rume bwana we hanya amdrasi ya ilo tsuchini na ila samantike juse wana maburu kumasa tahadhari bobo tira ufumwe ngafa yotena no wamnike mnajuba nyikudu idareke bajuba hudo fa shasubile mnaharamu wa chabana jante zete na baba alamo na oli minioma au lamone amina nwambia ho ntiba anu aswabu ikoni manto tukatira sasa ba ebo koti ululu amada gazo wavuvuni wa ulili wa aimani wala wa ulili wa fahadi wala ulili wa muslimu wala ulili wa mutu wala ulili wa salimu wala ulili wa ntojoda zabangu nabekana Fabiani harusi na rada seba shati jitwa fidi abantu bana na haramu ngo continue na mneno atandi ezo ngo zinuka bwandu wakaniso embanyo mtichini wala kaniso inu tijimu mahoro tijimu musibu wakana zinupe kapata subitia zam shazi declash bwandu wazishi ya pia kodo tazinu ndeze natija zinsimamia rukapa nzinzi fanyo hale na hii shabo tuko beneficie de mwana wazali ka mbaki mabwete abenge bweta kfine dana mache da mdo utawurudi ba ukabo utoka usoventi yaho udaza urendwa mtwana ni asumani yabaki usufa jihadi yake yabo akakarengele jeshi alipanga la birilia la kajeshi la barini la hawani utao emakongolewa chabo wajuja ngo atata hanyuna baba hanyuna na shanywa rengo abo atafanya balulika abo didungo wana hanywa wanaume wa dido afir tobia madizo bishakanari le banka idonga manzoni huze chao la kachani ba mimi amanzi ani kecha ngamanza na tutwa ile amanza na tutwa sesa na tutwa kenza ndo madizo ngamzibulia tido da rumati tifundi tishindira alafu mjisakrifie banu
ni be usoma fundi emana mto mwisho ngondiro mada zinu kwa wananyu wakenza waseza wa 13 kwa tielwao ngabo bangeli ni kwa wandu walamba dobe heze kilo za bange baka kilo zirenga mwisho kwa sifajada adubio wananyu wana shwa ngungu to afira ha mwisho zeze turna mazijiru kabati fundi kabati mndu mwa ya twasubita mkana banuka sanu hatu alivana shamda sala fundi yani jwe banu ngamani liyo ka ununa haramu da bwa jirso mbene ununa haramu da bwa jirso ikoni alafa la moni tijali muni obtene wendo apudi lembo ya ho jodon tas ba yun linde ba nani shiele pour un kula ho yulo di jabanu jeni tese tena non abodo amerika midi na mjipange banga mona la pour lo hunu landa bon sodo inshallah to katili pasha itwa le pour la nyu lo hunu la to katili pasha itwa ngati tili won na ingu tu wallah ngola ni mona ba hanun ngola ni mona ba hanun wani mine kaida ba mi to ba lende ni nuba nto jonkuri sabanu ni msibisi abonu mwimishie ezoko za tomura imposha itwa ni shila teni ni birene sanko ngati tparse emba ya hanuil la fule loke jatosha ile pour la pour nkulilo hunu shangene ndarenge emba juba emba ba ya repeshe emba da ya mafiti ifanya juzi kenu yoda de faiji ba jai kanti no rumbwa skanga ko ngwa tos unyimati daone upo obo mnara mamati ba ngam firo ngarte zaban mani jitwa fidi yaban armo bana in kone hundu wa ufira wa unika limbira da hundu mbuzi na makudume utanga wala kidaona yenda barga ato wana shelele kudume nto shele ya ile ni mlaheni za ile kudume ari kudume enda yambia amsali mtume ratibu amir sallallahu alaihi wasallam gani mwambia na hadithi ya ile kudume ne kunje enamna wandu waliyo wa hamade kudume ne kunje tesira ujua za ile kudume ne kunje da wana amira kamjashiri kamja ijua na msali mtume gani mtimisise اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ngabo kudume hauno kunche abauda obo washile dona shonga ambesired ebanu kutina aziko todoza majwai wandodo jojo orenga oda upia ba basi ubaki maarufu ha ebanu kateka banu katajuma utosama jwai wandodo jojo orenga majwai oda zao ubaki maarufu ofahanza ya na shahuru todo usaba wandodo ohula kuchamba kuchamba andani ba eu ni deyo waina asubuhi ya ujua awadhini hata naboka parenda msirina hata kama silo na janaye adiga ilo saliva heka ondaze fadhila ba heka tina yafanyao izene za mdo za shoga wanu wazai wana wale watugo ufirwa wala wale waralo hitwa wasa wakati kwa tungo wadhirije le kodube emergency renouveau kapatse na dogo masara mbabi serse adisi walo niyo da una tata masara mbaba nuko amade de adisi ile kudume na kumche watugo pemba hindu ani kaza ni hadi da nem drumshe awa sawa kanto so do wadire ka emergency kare da emergency da milimetro fu ada goto pemba hindu kutula goto useba dry kuturenga wapi hawa hala igoba wa fanya ba omleti ha shaka tso usema dry ba bele watawe la kudume gutseshe yokunche bankuchamba omrani bawe bya tuka usankara auto adini na bukaja pareda msirire da swali shalo utodo dry wadini wando da tsare ede kamera emergency sisi developer ba go bala wafu ba wala wapi emba ubana zikwa tu ndo shawarega azalinto una uzine salam tokum ba isi mashuja kabati ujoridi sabanu sisi banezinga fazana zira tizimda bona bakuswazana ngamona sati titamaidi botezira sati tamabimaidi choki gono botezira tsaino Mohamed Abdou Ismaïla Choki à la zone Anzaya procureur de la République et décret tsaino monsieur Elamine Saïd Mohamed magistrat matricule numéro 428 476 X précédemment juge d'instruction au tribunal première d'instance de Moroni est nommé procureur de la République pré-audit tribunal en remplaçant monsieur Abdou Ismaïl.
Koshilio hao inu de amando de bila mando la marque. Et le bilabili article numéro 1 le lieutenant-colonel Janfar Hussein Maesha matricule numéro 02 753 004 précédemment adjoint au commandant de la gendarmerie nationale et nommé commandant de la gendarmerie nationale en remplaçant du colonel Takfin Ahmed. Mabima ili tayao abunge abo si singarao da sino kbar wahu numbana ya rubadu hasi abunge hai namba hai joja ukala la uli joja banu mitoli radia ni litafanya haina kala la uli joja banu mbao kala la ole kalido ushaka za mundu na mwishiendo kala la uli kuna yeka shika ni wale kala lao au msafa masera ile kalido wa mundu sham tsikio kadini ndi serifanya war mwana makala la wanu ni jenya kala salamtak arishilele jimbo la taifa la hatu siwa Komori. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Narombe dua ya mzee wa hatu l'ancien ministre almarhum Ibrahim Abdallah ni mana nyahe manyanyasi Salim ikayao zukiwahe hafariki meni mwenese ni mana nyasi woi Bakar Jawahira ziona mwenese ni yo. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Manama woi choi oinde mana nyasi yafiwa abonge ifortsanganye banu rombeze diwa Mwenyezi Mungu yarehemu zikiwa hikayao hafariki sutwa usukwalelo unubanu fanas'alullah an yarhama jami'a amwatana muslimin aritiliwa zetena ya ukamze wa hatu Hamed Said Troy demana masalim hafiwa ni zikiwa he usikwalelo unubanu msamihuli abonge abo mze wa hatu bahe Hamed Said kayao hafiwa ni mwana he Yasin ya mzarumu mji wa Ikoni mze wa hangu mbeni uko unaanza rondo watwania. نسأل الله العظيم جل في علاه أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم إن كان محسنين فزد في إحسانهم وإن كان مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر lana wa lahum. Yabo ngoibe nzemi hona tanga ngaribeshe yao eze fami rowalo homasiwani rowalo honumanga Mwenyezi Mungu ajali kwa ndwanu mahalani wenda ongo ndawar mwezi rahma za Mwenyezi Mungu yasubiri cheze fami baada ya maranga yanu eze fami zioni zihundane na ndongo bika yao ngezi jo wasulaje Mwenyezi Mungu ajali ekangari wana nao na ojeru nane haruma e jannatul firdaus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ngari mushili yao ni nyi madomana wa siasa, nyi wanazijana wa Komori, nyi majeshi wa Komori, ekanga mfanyao jemabani hanyu, au ngamlani wao matende wamtsona haya bayamba, eni utina haya. Mbironya, abonge bakandongo mbili basi, yode mijo na irawa, na mijo miili ndiyo boko yeke nakara, tizishia juzi. Omzo wa madu, deke mdwara wa mani, deke mdwara wa janaza. Onge ya paranede mzee ya kaurongo wa juzi harume shughuli ya suki wangu vahe mtukufu alimasista ya kauloza ya kaurongo wabo hamba ukana ngabu mtosonizo ntosa za kisilamu ni wambao Mwenyezi Mungu mtende mbebo ni nende na mlinde niyo wandu wakabu wamba ezabo ngo jetende ufebo kwanza utende hiyo. Wassalamu alaikum limaratan ukhra.